Ipinang sebagai pi baru syakanika channel kejengi bat hakanika video ngin page ikini ki post ki barang shulat thamai po Meghalaya. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinumdo iki videos ki bingablon. Pila ban follow ru ya ka Instagram account kejengi. Yakini ki post lapalai daka Meghalaya Cooperative Apex Bank mentau banai araja rapsau. Ikatan jeng ni ki post ki longkom ni. Multitasking staff grade 4, accountant cum head cashier grade 3A, but bank assistant cum cashier. Kelas dia lani ketarik ke bakado berpilaban submit ki applications kini kat santrik benai Januari araja persen. Ke post multitasking staff kalat alpu pratali ke age limit lani ke kata ke beredo ke dekat prasnam maka behedo ke dai la post 6. Kanon ke upper age relaxation ado sansnam yaki schedule cast lani schedule tribe candidates. Ke salary lani ke tulop kendai alpu hajar nyospa apundril bat penyoru yaka DNS allowance. Ke educational qualification kalau kumne pila dia ban pass ya ke kelas 8 bat pide ru bandan ya ke knowledge ya ke ketin khasi lani garo. Ke post accountant cum head cashier kalaj apotli ke age limit lani ke kata ke beredo ke dia apoi 6 maka behedo ke dia la post 6 kanon ke upper age relaxation hado sansnami ki schedule cast lani ki schedule tribe candidates. Ke salary lani ke tulok ke dia sapusan hajar shispa katsau hakashi benai bat penyoru ya ke DNS allowance. Educational qualification kalau kumne tadi ben pendap ya ke graduation akan ka subject bab pide benyo minimum 100% haki marks bab pidon kamru yaki computer skills bat kin kam I preference yaki tu beladan certificate dan diploma ke post bank assistant cum cashier kalaj absently ke age limit dan ke kata ke beredo ke dia apoi 6 maka behedo ke dia la post 6 kanon ke upper age relaxation hado sansnam yaki schedule cast dan yaki schedule tribe candidates. Peka salary lani ke tulop ke day lepue jar khandai pra kasi benai bab penyoru ya ka DNS allowance. Educational qualification kalau kumne pila dia ban pendap ya ke graduation hakano ka subject bat pide ru benyo minimum 100% haki marks pidon kamru ya ka computer skills bat kan my preference ki badan certificate bat diploma. I candidates ki belong eligible bagi buka ban apply kini ki post pihak ban apply online link ba ka link jaka Meghalaya Cooperative Apex Bank baik kan ke link la po description jang video.